Ivan Iljin, socijalnost ili socijalizam. Ova dva pojma se ni u kom slučaju ne poklapaju. Socijalnost je živa pravednost i živo bratstvo ljudi. I zato su uvođenje reda, svaki poredak, svaki zakon od kojih život postaje pravičniji, a bratstvo jača, socijalni. Jasno je da je prvi uslov socijalnosti brižljiv odnos prema čovekovoj ličnosti, njenom dostojanstvu i njenoj slobodi. Porobljavanje i ponižavanje čoveka isključuje socijalnost, jer je socijalno stanje duha i poredak duhovnog života. Govoriti o socijalnosti, a pri tome ponižavati čoveka, praviti od njega roba, glupo je i licemerno. Siti robovi ostaju robovi. Robovi koji su raskošno odeveni i koji žive u komforu ne prestaju da budu robovi, oni postaju tupi, razvratni i samozadovoljni robovi. Režim straha, pretnji, dostavljanja, špijuniranja, laskanja i laži nikada neće biti socijalan, bez obzira na bilo kakvu moguću sitost. Čoveku su potrebni pre svega dostojanstvo i sloboda. Sloboda ubeđenja, vere, inicijative, rada i stvaralaštva. Samo dostojan i slobodan čovek može ostvariti živu pravednost i živo bratstvo. Robovi i tirani će uvek želeti nešto drugo i sprovoditi nešto suprotno. Podmukla je prevara pod imenom socijalizma, obećavati ljudima pravednost i bratstvo, a onda im otimati dostojanstvo, slobodu, sposobnost za bratstvo i put ka pravednosti. Upravo su u toku naše vreme postupali socijalisti u njihovom komunističkom izdanju, što im čovečanstvo nikada neće zaboraviti. Dakle, socijalnost je cilj i zadatak državnog uređenja koje se, po rečima Aristotela, uspostavlja zarad lepog života. Socijalizam je samo jedan od ponuđenih načina za ostvarenje tog cilja i tog zadatka. Socijalnost je potrebna u svim uslovima, a socijalizam samo pod uslovom ako zaista brine o socijalnosti. Socijalnost nam je zavetovana evanđeljem, kao ljubav prema bližnjem, zasnovana na ljubavi prema Bogu, ali o socijalizmu u evanđelju nema ni reči, jer deoba lične svojine i nestjažljivosti kao najviši stupanj hrišćanske vrline nemaju ničeg zajedničkog sa socijalizmom. Socijalizam ne deli iz ljubavi, već otima iz mržnje i zavisti. On je varijanta zemaljskog stjažateljstva, gramzivosti. On insistira na kolektivnom bogaćenju i u tom cilju dovodi sve do ličnog siromaštva. On svakom pojedincu govori da uzima prema svojim potrebama i obmanjuje. Prvi hrišćani su pokušali da ostvare socijalnost preko neke vrste dobrovoljnog zajedničkog ulaganja i raspodele zajedničke imovine. Međutim, brzo su se uverili u to da i takva elementarna forma nedržavnog zajedničkog vlasništva nailazi kod ljudi na nedostatak uzajamnog poverenja, samoodricanja, pravednosti i poštenjima. U delima apostolskim ovaj neuspeh je opisan krajnje objektivno i jednostavno. Učesnici prikupljanja zajedničkog uloga, rastajući se od svog bogatstva i siromašeći, počeli su da kriju svoje stanje i da lažu. Usledila su teška objašnjenja, čak i smrtni ishodi. Žrtvovanje nije uspelo. Bogati su siromašili, a siromašni nisu bili materijalno osigurani. I ovaj način ostvarenja hrišćanske socijalnosti bio je napušten kao ekonomski neodrživ, a religijski i moralno gledano kao promašen. Njega ne treba ni idealizovati, ni ponavljati u državnim relacijama. Zajedničko vlasništvo je uopšte preteška stvar i podrazumeva punu i slobodnu dobrovoljnost. Ali upravo vlasništvo na dobrovoljnoj osnovi ne treba mešati sa socijalizmom ili sa komunizmom, kao što to čine anarhokomunisti. Nepodeljeno seosko gazdinstvo u kome se svađaju 2-3 porodice nije obrazac socijalizma. Dobrovoljno zajedničko vlasništvo nad delom imovine mi imamo u artelu, u naučnoj instituciji, u studentskoj organizaciji, kod skauta, sokola, u kooperative, u akcionarskoj kompaniji itd.
U svemu tome nema nikakvog socijalizma, jer je to zajedništvo na dobrovoljnoj osnovi koje ne ukida privatnu svojinu i koje može biti prekinuto. Socijalizam je prinudan, konačan, vremenski neograničen i neprijateljski nastrojen prema privatnoj svojini. Element socijalizma je postojao u ruskoj seoskoj opštini, koja je bila državno prinudna forma, vremenski neograničena, a ograničavajući u odnosu na slobodno raspolaganje zemljom. Činilo se da je opština celishodna i socijalna, jer su seljaci koje je ona obuhvatala nastojali da preovladaju njene negativne strane pravodnom rasporedom korišćenja zemlje i tereta koji je ona nametala, preraspodela prema broju ukućanja i kolektivno jedinstvo. To je međutim vodilo agrarnoj prenenaseljenosti u opštini u celoj zemlji, ekstenzivno i zaostalosti seoskog gazdinstva, ograničavanju i gušenju lične privredne inicijative, agrarnim iluzijama u seoskoj sredini sa malo zemlje i otuda porastu revolucionarnog raspoloženja u zemlji. Seljaci sabijeni u okviru opštine zamišljali su da Rusija raspolaže neiscrpnim rezervama humusa koju treba samo uzeti i podeliti, dok im je ostvarena u početku revolucije raspodela zemlje dala u stvari parcelu od 2/5 1/10 na dušu da bi im kasnije oduzela i to i sve ostalo. Istorija pokazuje da su se za socijalizam uvek vezivale svakojake iluzije i najneosnovanije nade. Naša epoha je pozvana da uništi te iluzije i da ugasi te nade. Razjedinjeni telom i dušom, duhom i instinktom samoodržanja, ljudi su u stanju da prihvate zajedničko vlasništvo, samo ako uspeju da preovladaju tu razjedinjenost ljubavlju, prijateljstvom, savešću, darežljivošću, ličnom blagonaklonošću, duhom, unutrašnjom disciplinom i, što je glavno, dobrovoljnim pristankom. U svim drugim uslovima zajedničko vlasništvo imaće za posljedicu samo razočarenje, netrpljivost, nasilje, lopovluk, privredne neuspehe. Ono će dovesti do represivnog totalitarnog režima, do sveopšteg ropstva i opadanja kulture. Savremeno čovečanstvo koje još gaje iz socijalističke iluzije morat će sve to da iživi pre nego što dođe do otrežnjenja. Objavljeno u našim zadacima 22. odnosno 27. jula 1948.